bazar thlir tu te chibai ule January ni thum sang ni som ni le pathumania voin chu khovel hun sang sang athil thleng langsar zuali lo thir ho le angu India rama thotan zan khan Brazil ram president tharatan Luis Inacio Lula da Silva chu laglu ania Lula hi Brazil ram president voi thum mani nania kum sang ni pathum le sang ni som chung khan president alo ni to a Lula rol hian Geraldo Alckmin chu vice president atan laglu ani bok president ani nuwa thu soima sakna bera Lula chuan Brazil ram tu cheto chu din thar le atum ti asoi Lula chuan an ram siam thada tum dana soya an ram re theina soilai na insum zo lova an nuka ula amit tu ya runa sa leya Brazil ram khopuya zan electric eng noya kuddo te chungchang soilai chuan amit tu ya tlana sa leya hen ham hi kan din thar leanga mi zong zong tan Brazil hi ram nuam takani ang ati Lula hi eruk na thu boya thiam lo changa tani na khung hial tok kung sang ni somni pakhata chu zalen chawania hetianga anram president ani le tamai hi ama takpo hian makati mai theya athu soya hian in unaw na le anram siam that le na chungchanga soibera Brazil ram hian khovel huap hripui leng wang le anram politics kalphung fu lo wangin eile bara har satna antok na sa hle ani Lula hi mitam takin eruk na thu boy nei anram hroi tu ni tlak lowan ngaya ama du lo tu te hi engangin nge chan le tang ti chu mi ngai ven ania apai thak tak jer Bolsonaro sarkar chu zirna le risel na lama sum mang thalowa puwa Amazon ram ngo hum halkonga thok thalowa apu ba ka Bolsonaro dan siam gan lo chu arang theyang bera thia tum thu asoya a sarkar chon Bolsonaro le thopui te laka phubala ka tum lova masen ti diglo siam thatero an tum thu asoya Bolsonaro policy diglo wanga COVID-19 thi pui tam takanom thu le Shipui wanga thinarin hel omdeu deu chu an chui zui don ti asoibok Lula hian environment and climate minister atan climate activist Friat Hlo Marina Silva chu arwata Silva hian kumsang ni somthuma chuan Amazon ram ngo chu adin hunpa ngai da le ni ang ati kumthar ma se khovel kalphung athar tak tak theilawa South Korea po thenom ram North Korea laka himina in relo zela North Korea nuclear ral thuam le missile program thang duang tak ma chon tura ain ral rin theina ni we senen nuclear ral thuam manun chanjiran tum thu apong le ta South Korea president Yoon Suk Yeol chuan US nen hian nuclear ral thuam exercise nei tumin in biaknan nei mek ti asoya nuclear ral thuam hi US ta nia masero manna le training zongzong chu US le South Korea thokhovin an boipui don ti asoi hetila hian North Korea chu nuclear ral thuam keng thei missile siam chu konga ala in sangmar sau zela North Korea roi tu Kim Jong Un chuan kumthara nuclear ral thuam chu na sazokin an thuam thadon ti asoya intercontinental ballistic missile thar siam le turin thupek achu le rupto ani Mizoram chuan kumin Mars thla hian khovel ram roi tu poimo te meeting a thleng dona Mizoram chanchina meeting poimo a thlen san berani ang Mizoram State Chief Secretary Renu Sharma chuan Kumin Mars ni hian aizola G20 business meeting nei ni don ti asoya Mizoram sarkar chuan he G20 meeting thleng tur hian core committee dinin he core committee hian home commissioner pu islal engmoya chairman na hnuaya G20 meeting hlotling taka Mizoram ina thlen theinan ma an tan to ani Chief Secretary chuan core committee hnuaya hian subcommittee peng sang din ani to ti asoya Mizoram tan G20 meeting thlen hi melung poimo takani don ti soin Mizoram G20 meeting hi sumdon na lam chungchang soiho na hun ani don ti asoibok Group of 20 G20 hi ramsom pakwa la European Union detel na pol ni in khovel huap thil thleng poimo chitin maya anin rol ti in soitheya khovela har sanna thleng sang laka in siam tha a thokho turin kumsang khazakwa somkwa pakwa khan he pol hi din ania membaram te chu Argentina Australia Brazil Canada China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, South Korea, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom, United States le European Union te ania hengram ayo te hian kumtin in mu khom na hun pui summit an nei thina kumin hi G20 a India chairman kumania Mizoram in meeting a thlen tur hi G20 summit nilovin committee peng pakhat ania India rama chairman chung hian India rama khopui somnga panga
meeting voice ni chuang nei tura ro man ania Mizoram hi chung jinga pakhat chu ani G20 summit chu kumin September ni kwale ni som chungin New Delhi a nei aniang kumthar sang ni le som ni pathum ni to ma se Russia chon missile manga Ukraine ko pui sang sang bei ala chun zom zela heti la hian Donetsk biala Makivka khwa Russia sipai te chu missile mangin nimin khan bei an ni ve thunga Russia chon an sipai te omna mun chu HIMARS missile paruk manga be ania pani chu ka thak ni ma se pali in tuma fu wangin Russia sipai somruk pathumin an thi pha ni nan soya Ukraine official te chon missile hi an ka chuan ni le ni lo an soi du lova ma se Russia hian an sipai thiza thi soi chiang du lovin thiza thi zali don an ni an ti thung heti lai hian Russia hian missile ba ka drone mangin Ukraine ram kho pui sang sang an bei chun zom zela Kiev kho pui ho tu te chon nimin thotan ni khan drone som ni pani an kap thla ti an soya Zaporizhia le Dnipro Petrovska biala po Iran siam drone pakwan kap chia ti an soibok kumhlui thla ni le kumthar ni khan Russia hian missile le drone mangin Ukraine kho pui sang sang an beya nimin po khan an la chun zom zela Kiev kho puya chon drone manga beina wangin mi pakhat mi pa kumsom pokomi in hliam atuar ni in Kiev kho pui mayor Vitaly Klitschko chon a soyani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan kumthar zanma saber khan Ukraine sipai te chuan Iran siam sahet drone somli pangan kap thla ti soin anram sipai te in pek na le thorim na faka Russia hian engman ro po mangse kan in lung ruat tlata anni chu hlawan nei wanga thok ho mai an nia min he ngai lawang ati Russia sipai te chuan an missile mangin Ukraine drone da khom da an bitum ti an soya Ukraine ro chon Russia hian sipai mun ni lovin civil mi te omna mun an bitum ni in an soi ve thung Israel rama Benjamin Netanyahu sarkar tharlak lu ni hnuwa Israel sipai te chuan an ram marlama Israel ina op West Bank ko pui Janina operation nain Palestinian mi pani an that Palestinian Ministry of Health chuan Janin ko pui mar thlang lam kufardana kumsom ni pani mi Muhammad Samer Hosiele kumsomni panga upa Fawad Mohammed Abed te chu Israel sipai te hian nimin jing khan an kap hlum ni nan soya anni ba ka hian midang pathumin hliam an tuara pakhat phei chu ngai tom hle ni in an soibok cholni jan khan Israel sipai te chuan kufardana hian Palestinian te in an dapa September tha Janin checkpoint na ka hlum Palestinian mi panhi te in an zonga an chen na in ti chiat an tuma hetiang operation an nei lai hian helaya cheng Palestinian te chuan lungin an lo vuma silai an met puak boka Israel sipai te hian silai manga beiletin mi panhi an thatta a an tha zinga pakhat Fawad Mohammed Abed hi Gaza Arorel tu Hamas te chuan an member ani thu an puang ani United Nations chuan ni kumkha kumsom paruk chunga Israel le Palestinian in kara boina chuana satber kum ni nan soya Israel sipai te chuan ni kum chung khan West Bank le East Jerusalem a Palestinian za som sari parukan thata heng zinga hian no pang som thum velan telan tia hliam tuar phei chu sang kwan tling thel ni in an soi cholni jangkhan Israel National Security Minister thar Itamar Ben Gavir chuan hun rei lo te a East Jerusalem a Al-Aqsa Mosque huang chunga lu tum thu apuanga Muslim howin an mun thiang hlim Juda te lu an phalo na mun ani wangin heian boru ka tial na sa hle don ti achianga Israel le Palestinian te inkar hi athalo chho hle don ti nani heti lai hian Israel sarkar thar chuan Israel ram hun tina mihring chen na in sak belan tum thu an puanga in sak belan tum na hun an puan te chu Galilee Negev Golan Heights le Judai le Samaria te an nia Judai le Samaria hi Bible Palestinian West Bank ram soina nia tuna Palestinian te chen na mun boina chuana sat na mun ania Palestinian te tan tui taka mut hardon hle ti achiang reng mai Africa khumwal puilam kan hoi khat hle maya tun tum chui han hoi ve zoi te ang Africa khumwal pui kho chaklam ram mishing vaibel cheni vel chena Malawi rama chon ko thalo leng meka anram kho pui lian pani blantayar le lilongwe ya te chuan ahun taka school an lut theidon lo Malawi ya hian November le March le inkar hi ro sur hun lai ania hemi hun lai hen ko thalo hri aleng kumtina kumina hian ko thalo vei mi sing khat sang sari zare somni pali chin chia to an nia heng zinga hian mi zanga somkua panga in an thi pha to ni in Anram Health Ministry chuan an soya atlang puin kumtin mi zavel in an thi pha thin ania kumina hian thi pui an tam hlea hemi wang hian January ni thuma school honan tum chu tiam chin om lovin an thul ri thu
Health Minister Khumbize Chiponda chuan apuang ani bazari lo thira wangin kan lo me